Icyobani cyose muri Ntare Rushatsi aho Perezida Evariste Ndayishimiye yanze kuvayo akanga kwitabira inama yagombaga kwitabira ndetse yari yemeye ko azitabira inama igiye kubera mu gihugu cy'Ubufaransa mu kanya gatoya. Inama ihuze guhuza Emmanuel Macron ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye barimo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Faure Gnassingbe wa Togo ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Delegation y'u Rwanda nayo ikaba iyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba uri buhagararire cyangwa uri ube ayoboye delegation y'u Rwanda. Paul Kagame nawe ntayo yitabiriye, ariko tugiye kugaruka ku kibazo cy'u Burundi kuko nicyo gikomeye cyane, kuko amakuru ahari nuko hari kwikangwa kudeta ikomeye cyane yagombaga gukorerwa Perezida Evariste Ndayishimiye wasubitse urugendo ku munota wa nyuma. Byagenze bite rero? Reka tujye muri inkuru yose uko yakabaye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wagombaga kujya i Paris ku itariki ya 29 Ukwakira 2025 kwitabira inama mpuzamahanga yiga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntiyigeze ava i Bujumbura nk'uko byari biteganyijwe. Urugendo rwari rwemejwe n'inzego za diplomasi z'u Burundi n'iz'Ubufaransa kugeza ku munota wa nyuma rwahagaritswe bitunguranye, nta bisobanuro byatanzwe. Mu gihe perezidansi ikomeje guceceka, ibihuha bikomeje kugenda bivugwa. Akaba ari ibihuha by'umwuka mubi mu ishyaka CNDD-FDD n'inzego z'umutekano bikomeje gufata indi ntera, bigasubiza mu mitwe y'abaturage urwibutso rw'ihirikwa ry'ubutegetsi ry'1987 ryakuyeho Perezida Jean Baptiste Bagaza ubwo yari mu nama mu mahanga. Urugendo rero rwari rwateguwe ariko ntirwabaye. Ku mugoroba wo kwa kabiri tariki ya 28 Ukwakira 2025 Perezida Evariste Ndayishimiye yagombaga gufata indege imujyana i Paris, aho kuwa kane tariki ya 30 Ukwakira hagomba gutangira inama mpuzamahanga yiga ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Iyo nama yo ku rwego rwo hejuru yateguwe na ba Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa na Faure Gnassingbe wa Togo, kandi igomba guhuriza hamwe abakuru b'ibihugu batandukanye, ibihugu bitandukanye bya Afurika. Perezida Paul Kagame nawe w'u Rwanda yagomba kwitabira ariko nawe ntiyitabiriye, mu gihe Perezida Félix Tshisekedi we yamaze kugera mu gihugu cy'Ubufaransa. Uburundi rero nabwo bwari ku rutonde rw'ibihugu byagombaga kwitabira iyi nama, kandi nk'uko Ambasaderi w'Ubufaransa i Bujumbura yari yabitangaje, Perezida Ndayishimiye ubwe niwe wagombaga kuyobora intumwa z'u Burundi. Ariko ku munota wa nyuma Perezida Ndayishimiye ntiyigeze ava i Burundi. Ibyo byatangajwe mu ijoro rya tariki 28 Ukwakira n'umunyamakuru Reuters Dras, maze bitera benshi gutangara. Yagize ati, urugendo rwa Perezida w'u Burundi General Neva mu nama yo ku rwego rwo hejuru ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasubitswe ku munota wa nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye yagombaga gufata indege uyu munsi, ariko nta mpamvu iratangazwa kugeza ubu. Kuva icyo gihe perezidansi y'u Burundi Ntare Rushatsi ntiyigeze itanga itangazo na rimwe. Gusubika rero byatunguranye mu nzego za diplomasi. Kugeza ku munsi wa mbere w'urugendo byose byagaragazaga ko Perezida Ndayishimiye azitabira inama i Paris. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Burundi yari yatangaje kuwa 27 Ukwakira ko u Burundi buzahagararirwa ku rwego rwo hejuru, anemeza ko Perezida Ndayishimiye azaba ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana. Uwo munsi nyine Ambasade y'u Burundi i Paris yari yasohoye itangazo ryandikiwe abarundi baba mu Bufaransa. Iyo baruwa yo ku itariki ya 28 Ukwakira 2025 kandi yasinyweho na Charge d'Affaires Aline Nduwarumana, mbabarire izina rirakomeye cyane, yatumiraga abarundi kuzahura na Perezida kuwa gatanu tariki ya 31 Ukwakira 2025 kuva saa 10 kugeza saa 1 z'amanywa kuri hoteli Peninsula Paris tariki 19 19 Avenue Kléber niho hantu bagombaga guhurira
ni muri ngo ni mu gace ka 16. Iyo baruwa yari ifite ikimenyetso cya leta kandi yongeraho ko ubwitabire ku gihe busabwa. Iyo nyandiko yasohotse amasaha make mbere y'uko urugendo rusubikwa, yerekana ko urugendo rwari rwateguwe neza kugeza mu byiciro bya nyuma. Ituze rya Rushatsi rero n'ibihuha bikomeje kwiyongera. I Bujumbura guhagarika urugendo rwa Perezida Ndayishimiye byahise bitera ibihuha byinshi. Bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD bavuga mwibanga ko Perezida ashobora kuba yahisemo kuguma mu gihugu nyuma yo kuburirwa ko hari ibyago bishobora guhungabanya umutekano. Amakuru ava mu nzego z'umutekano avuga ko hari umwuka w'ubwumvikane buke hagati ya Perezidansi n'abasirikare bamwe bakomoka mu barwanyi bo muri CNDD-FDD. Ifatwa ry'umugaba w'ingabo ni umusirikare ukomeye cyane ufite ipeti, ntabwo ari umugabo w'ingabo ahubwo afite ipeti rya Brigadier General Bertin Gahungu, ryabaye iminsi mike mbere y'urugendo, naryo riri kuvugwaho cyane ko ryashyize umwe mu nzego zo hejuru z'ubutegetsi. Umwe mu bayobozi bakuru ba CNDD-FDD yagize ati Perezida yahisemo kudasohoka mu gihugu mbere y'uko ibintu bya politike bituza neza, si ikibazo cya diplomasi n'icy'ubwirinzi. Nta rwego rwa leta rwemeje cyangwa rwahakanye iyi version ijyanye n'umutekano, ariko ituze rya Perezidansi ryatumye nyine abantu benshi bavuga amagambo menshi agiye atandukanye nyine, cyangwa abantu babiha ubusobanuro butandukanye kuba Perezidansi nta kiratangaza. Tugiye ku rwibutso rw'amateka rero, mu gihe cy'abagazi, abasesenguzi benshi bemeza ko uku gutuza kwa Perezida Ndayishimiye gushobora kuba gufite ishingiro mu mateka y'igihugu. Mu mwaka w'1987 Perezida Jean Baptiste Bagaza yari mu nama ya Francophonie i Quebec muri Canada ubwo yahirikwaga ku butegetsi. Ni ihirikwa ry'ubutegetsi ryayobowe na Major Pierre Buyoya. Iryo hirikwa ry'ubutegetsi riracyari mu mitwe y'abarundi, rikaba ryarasigiye rero igihugu isomo rikomeye. Umudiplomate uri mu kiruhuko cy'izabukuru yagize ati uhereye kuri Bagaza, nta mukuru w'igihugu w'u Burundi ujya mu mahanga atifitiye ubwoba nyabwo. Kujya mu mahanga ni nko gushyira ubutegetsi bwawe mu kaga. Gahunda rero yahinduwe ku munota ya nyuma, nabyo tubivugeho. Amakuru aheruka ya Perezidansi y'u Burundi yarayo ku itariki ya 26 Ukwakira 2025 ubwo Perezida Ndayishimiye yagaragajwe ari mu bikorwa byo gutera ibirayi i Nyabisindu muri province ya Mwaro. Nyuma yaho nta yandi makuru y'ibikorwa bye yari yatangajwe kugeza kuwa gatatu tariki ya 29 Ukwakira ubwo umuyobozi wa komine ya Nyanza yatangaje ko Perezida azasura ku gace kuwa 4 tariki ya 30 Ukwakira, umunsi nyine inama y'i Paris yagombaga gutangira. Iyi gahunda yatangajwe ku munota wa nyuma, yerekana ko Perezidansi yashaka kugaragaza ko Perezida akomeje gukora ibikorwa ari mu gihugu imbere. Kuva ubwo yatorerwaga kuyobora igihugu muri 2020, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agaragaza ubushake bwo guhindura uburyo u Burundi bwafatwaga nk'igihugu kigunze, ashyira imbere ibiganiro n'imibanire myiza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ariko ugusubika ku munota wa nyuma urugendo rwe i Paris byongeye kuzamura ibibazo byinshi. Umusesenguzi wo mu karere yagize ati Perezida Ndayishimiye yashaka kwerekana ko igihugu cyamaze gutekana, ariko yashaka kugaragaza ko igihugu cyamaze gutekana, ariko ubu asigaye asa nk'umuyobozi uzengurutswe n'amayobera no gushidikanya. Kutagenda kwe rero gufite ubutumwa bukomeye gutanze. Mu gufata icyemezo cyo kuguma Igitega, Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yashaka kwirinda ibyago bya politiki bishobora kumuhitana, ariko icyo cyemezo aho kuba cyahosha impaka cyateje urundi rujijo ku mibanire iri hagati ye n'abamwegereye. Kandi ku mugoroba w'itangira ry'inama y'i Paris, ikibazo gikomeje kwibazwa na benshi n'iki:
ese perezida w'u Burundi ntiyagiye cyangwa yatinye kudasubira mu gihugu cye nyine kuba atagaruka mu gihugu cye yaba yatewe kudeta? Gira ngo rero murabyumvira neza ibijyanye na kudeta y'u Burundi ikomeje kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye, aho abantu benshi bakomeje kwibaza ese kudeta byaba bimeze bite. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yategeye ko yakorerwa kudeta bijyanye n'umwuka mubi uri muri CNDD FDD indani uri guteza ibibazo bikomeye. Bakunzi ba Period News TV rero turakomeza kubabera i Paris mu Bufaransa, aho turakomeza kubagezaho ibijyanye n'iyi nama igiye kuhabera iri buhuze abakuru b'ibihugu batandukanye. Tshisekedi aravuga ijambo, Perezida Macron, Faure Nyasimbe, umunyarwanda uhagarariye delegation y'u Rwanda akaba ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe nawe aragira ibyo atangaza, mu gihe perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe atigeze ajya muri iyi nama. Museveni nawe nigeze yijyamo kandi nawe yari yatumiwe. Ibijyanye n'inama turi abagezeho 5 kuri 5, mukomeze mubane natwe, ndabakunda cyane. Bless up.